Biyag ti tao. Hello, ati manan, tigayam kan pagayam yon ni Jenna Almoite amang kabkablaaw. Kada kayo itinaragsang nga oras kanal daw, ititunggal may nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katsakbay tingkam panangi patangatang iti sabali manan nga episode ti drama abiyag ti tao, intay manan ituloy ti kumablaaw. Hello kani Madam Margie Secretario, ni Lito Asuncion, ni Pretty Mary Palataw, Lorena Fernandez, Oway Singayan, Rachel Marquez, Arlene Gutgut, Mr. Yuso, Laila Taginay, Rodolfo Orel, Mitch Arellano, kan Linan Badungan, kan ni Marilo Alcalde. Intay nga ro dandanggan ti episode 166. Dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Nagsakit dahi ti anapasamak na anang. Nagsapa anapukaw kada kami ti asawa. Ay, Laring, anak ko. Pimusay ti asawa, kapoy ti nakaro asakit. Kasano kami tulangan ni ti anak mi. Laring, patibkaram ko mati pakinakin mo. Ada ka mo dito a pamilyam. Saan na ka baybayan? Agtitinulong tayo. Sursuruwam kumati ang balin anatip ka para iti anak yo. Ulitak nga iba ka anak ko. Nasken ngagbalin ka anaturan. Ada kami amang tulong kan ka. No saan da ko nakabala na pagadalan? Agsardeng aklangin nanang. Tulungan kailangan ng trabaho. Saan kang agsardeng nga agadalan ako? Kabailan ka pagadalan. Nanang? Uray anya ti mapaspasamak. Pagadalan ka. Diyak kayat ngagbalin ka nga awan amun akas kanyak. Ha? Nababalaang ti adal ko, anak ko. Iso amarigatan na ngagsapul iti trabaho. Ngam adda pamuspusan. Tapno makatigadak iti pagbiagta. Nanang? Di mo panunutan adi ka makaadal, Jeff, anak ko. Suportaran ka. Aging ga makalpas ka iti panagadal mo. Diyak kayat ama itulad ka kanyak anababalaang ti adal na. Kumusta ti panagsapul mo iti trabaho mo, Clareng? Ay na, nagunagmut day taasan na ay moon. Kaawatan anapaay ka nagsapul iti panggadam. Nagrigat ti nababalaang ti adal na nanang. Marigatan na ngagsapul iti trabaho. Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Di ka mapukawan iti namlama. Addan tulat na masapulam matrabaho. Kasanong ti panag-adal ni Jeff, nanang. Awanan ti busbusan mi a kwarta. Ay, agpapada tayo ngamin nga awanan. Uray kayat katulungan nga maawamot pagsapulak. Nanang. Ay, nagrigatan na ayat ti marigrigat. Awan na pulos pagsapulan. Sana bali, nanang. Agsapulak tumanen iti mabalin ko a pagtrabahuan. Uray anya ditan a klase ti panggadan. Nanang, ada babayadak iti pagadalan. Kasapulak pa iti papel nga usarek. Kuha anak ko. Kasaritan pala dya maestram. Nga awan pailat pagbayad mo, ha? Ha? Di ka agdanag. Agbayad kan tumatlaang, apaman ang makasapulak iti panggadak. Sige, nanang. Agan anos ka pailaang anak ko, Ar-aramidak matkat ti amin. Tapno magatang mo dagiti kasapulam iti pagadalan. Marigrigatan kan kanyak, nanang. Isong agsardeng akong agadal. Pangaasim anak ko. Di mo sawan ti kasta. Di ka agsardeng nga agadal. Aguray tayo laang itinamnama. Barang makasapulak to iti pagtrabahuak. Lola, rabiin. Saan ka di pa nga agawid ni nanang ko?
Nalabit nga agawi din ni nanang mo. Agsapsapol namin iti panggadan na, apaw. Malaing ka maturugan, tapnusan ka mapuyatan. Sumangputulatan ni nanang mo. Masya na kun ka ni nanang, Lola. San samatan nga agin ina nang agsapsapol iti panggadan na. Ay, San tumot akayat ni nanang agsardengak nga agadal. Isong aramidin na ti amin. Tapno makaadala ka na imbag. kasta talaga dagiti nagana, kapok. Aramiden dati amin, tapno makaadala nga naimbag dagiti anak da. Lola, Ipatpatag na ka ni nanang mo. Di na kaya't ngagbalin kanto anak kakaasay. Iso nga agsingsingput ka, wan. wen Lola. Adalo man ti rabi iti simbangput ka, Clareng. Sa dino nga min talaga tinapanam. Napanak iti balay ti gayem ko, nanang. Nagdamagak no addaam mo na amabalin ko apagtrabahuan. Kat, Dagiti laeng kano nagturpos iti kolehiyo ti kasapulan da, nanang. anya? Mabalinak mat nga agtrabaho kas babaunan. Saan mat nga opisina ti pagaplayak. Ala, agan anos kalat ta, Clareng. Addan tulat ta masapulam at trabaho. Nanang, Adda kaasi ti Diyos kunakmanan. Ipaainan tulat ta di trabaho aparaken ka. Ne, sikamat ganti masahabat ko dito sentro, Claring. Sa dino ti papanam. agsapsapulak iti panggadak, ador. Apay ngay? Apay napanan ti asawam. Balo akon, ador. Ah. Natayan ti asawak. Anya? Kasapulak ti trabaho para iti anak ko nga agad-adal. Diyak kayat nga agsardeng iti panagadal na. Sana na masapul pa yung agtrabaho ka, Claring. Ay nga ti kayat masawan. Kinapudno na, agsapsapulak matiti asawag. Anya? Balo ak itinabiyag na nabayagan na panahon na nagsina kami iti asawa. Ador, Matulungan ka para iti panagadal ti anak mo. Saan laday ta? Agbalin an nasa liwanwan ti panagbiag yung agina. Sana ka baknang, angam kabalan kayo asuportaran. Isong agpanunot ka, Claring. Apay akakuyog mo ang nagawid dito'y balay na ita alalaki, Clareng. intulod naklaang ni Ador dito'y balay, nanang. Ay, ador gayam tinagan na. Ay, diyak kaya ti panagkitkita na. Langa na ti adik. Saan arumbo nga yung kuyog mo dito'y balay? Nanang, amok ni Ador. Saan nga agaramid iti saan anasaya at dito'y? Clareng. Di yulatan ikaskaso no anya ti makitkita yu kan kwa na. Awan ti dakes nga aramiden na, nanang. O ato yung dagiti kasapulam a papel, anak ko. Ha? Nagadumat tayo, nanang? Wen, Jeff, anak ko. Amok a kasapulam dagita a papel. Adamutin pagbayad mo iti pagadalan. No kasta, adan pang gadam, nanang? Ay ikwa. Awan pa'y, anak ko. Nangalaan nyo nga rod iti kwarta. Inted ni uncle mo nga Ador. Di lalaki akakuyog yung nagawid dito'y balay, di na minsan? Wen, anak ko. Kaya't natitumulong ka data. Ha? Nasingpet ni uncle mo nga Ador. Nakasagana at tumulong ka data. Anya ti kaya tasawon da ito'y Clareng. Apay ka din, nanang. Masansan mo't ngagkuyog kayo kanya Ador. At dan sama nagkinawatan niyo. Ha? Sumbatan nakman, Clareng. Adda ka di relasyon niyo. Oo, nanang. Adan relasyon mikin ni Ador. Anya? Nanang, kasapulak ni Ador. Diyak ka ba na pagadalan ni Jeff ngagmay mesa? Ngam Clareng. Nanang, sapay lang ko mata maawatan dak. Ar-aramidak da iti para iti anak ko. Amuyumat ang nagrigat ti panagbiag mi nga agina. Diyak pa'y makastrak iti trabaho. Gapot na nababalaang ti adal ko. Anak ko. Nilaang Ador ti amok ang makatulong kanyak, nanang. Nay, Ador, si ka magkayam.
Apay nga daimot mo abag. Saan ka di pa nga impakaamo ni Claring adituya kon nga agnaed, nana? Anya? Agnaed ako ni Tibalayo. Agden na kamin kas agasawa ka ni Claring. Diyak mo day tasaritaan niyo ah. Nana, di na ka di pastrekan dito'y balay tayo? Ha? Balay tayo kunam. O nana, balay tayo ko na ka. Gapot agden na kamin ka ni Claring. Agpampanunot ka Clareng. Apay pinagnaid mo ni Ador dito'y balay. Adda ka di parikot, nanang. Ay, awan nga ron pa nagtalag ko kankwana. Kita mamati langana. Langana ti adik. Pangaasiyo, nanang. Nasingpet ni Ador. Langana laang ti makit-kita yo. Ay, impakadam ko mamat kanya ka pag naidamon dito'y balay. Ay, talagang awan pa nagtalag ko'y tinay talalaki. Di naksamat kayat ni nanang mo, Claring. Di nakasarsarita, kaya natadam ti panangkit-kita na kanya. Kasla kumilaw. Ay na, di mulatan ikaskaso ni nanang. Bakit day chay? Di na amunti sasawan na. Okay. Rabi iuna yan, Ador. Maturog tan. Umunakan, sanak pa yung agtuglap. Anya? Kayat ko pa relax. At debit aramida ko. Ha? Anya taramidang. Basta, maturog kalatan tad dapay aramidak. Saan ka damat maturog day nga Ador, anak ko? Apay anay bagayo day tananang. Nakitak ngamin dito'y salas ngagmaymaysa. Nakatugaw ka nagadayo tinakaiturungan ti matang na. Saan ka no ang makaturog idirabi Iso anapan pailaang dito'y salas, nanang. Mas daawak laan. Ta saan mo tamat maturog? Ngam napigsalat tamay. Kasla saan ang mabambanog? Ay nananang tilamad-madlaw yo. Kan kasla saan na mapuypuyatan. Nagdakkel ti mulagat na mabigatan. Kan apaya saan na mangmangan? Di yulatan ikaskaso no anya ti makit-kita yo, nanang. Awan mo ti madingar aramidan na. Ilutaman ti sakak, Jeff. Ha? Adar aramidak, Uncle Ador. Ado ti assignment ko. Unang pa'y nga ilutan ti nasakit a sakak, Jeff. Sana natangkan ti ulom. Ha? Anya pa'y aramidam. Agtignay kan. Awan utang mo na yung pag-anakam. Ha? Laglagi po masyak ti pagtataudan ti kwartangos o saram iti pagadalan nyo, ha? Uncle? Di ka pa'y lakit agirin! Uncle, di nakbuyutin! Masaksakit, anak! Ay! Ipatagtapo ko kayo ka! Hoy! Sigaw bakit? Di ka makibiyang dito, ha? Ipatamtapo ko kunak! Agpayabak iti pulis ti balay! Pulis? Awan karbo nga mamangdangran iti apo ko ka! Ayup ka, lalakay! Papanawom na dyan lalaki dito balay, Clareng. Dinangran na ti anak mo. Anya? Manipo din sangput mo dyan nga Ador dito balay. Kanayon kami na mabutbutang kini Jeff. Ala, kasaritak ni Ador, nanang. Naira na la siguro anapudo ti ulo na. Anya, di mo ka ba napapanawon na dyan lalaki dito balay, Clareng? Saan akas ka rin na day tanga ibagbagayo, nanang? Dakkel ti maitultulong ni Ador dito'y balay. Nang runa iti panagadal ni Jeff. Ang manak ko. Nunaskan nga agkid daw iti pamakawan ni Ador. Aramidan na. Nasingpet ni Ador, nanang. Pasensya kayo, nana. Jaking gagara dagiti insawsawang ko idinaminsan galdaw. Pakawanandak ko ma. Diyak kaya tada maulit pa dyan nga inaramid mo, Ador. Wan. Saan na maulit inaramid ko? Promise. Ang adaman damagakon ka. Anya day tanana. Anya ka dia talaga ti pagsapulam. Ape anagadulat ta ti kwartam. Sungbatan nak. Anya trabahom. May sa ka negosyante. Ada negosyo. Kasjay. Anya klase ti negosyo. Basta negosyo. Isungan dalata kwartak, nana. Apaya di mo may baga kanyak. No anya talaga ti trabaho, Ador. Negosyante ang arod, nana. May sa ka negosyante.
Nanang, saan arumbang ti inaramid yo? Apay adamagan nyo pa'y laang noon niya ti pagsapulan ni Ador. Akat saan mo't adakas nagdamag? Mas daawak lang amin. Tadulat tamat ti kwartana, katawa mararamidin na. Nanang, Pasaraya dama diti bala nakaidda. Awan mo tararamidin na. nanang. Nakaidda nga agpaisaw ngam saan mo tamat maturaw. Tilamanan madmadlaw yun, nanang. Katagpay sumat, lareng. Adik sama da dya lalaki. Nanang tangiwat yo. Amangan numangag na kayo. Ay, dya ka mukhang ka. Ay, no apay aday tapay la lalaki mo tinakirelasyonan. Ha? Apay nga dapaltog mo, Ador. Pangsalaknib ko kadagiti mang buso ng kanyak. Anya? Taltogak dagiti mang kontra kanyak. Ha? Ay, pangaasim, Ador. Idulin mo kumaday ta apaltog. Relax. Di ka agbutang klaring. Jak aramatan kan kada ita. Ador. Umay ka man kid. Anyat aramidam kanya, Ador. Masaksakit, anak. Di mo mas masakit-akyan ko. Ador, anyat mapaspasamakan ka. Kasla demonyo ti panagkatawam. Di na kang kanador. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Lambing ko kada ita klaring. Lambing ko. Ibatan na, Ador. Pangasim. Masaksakit, anak. Apay alimitam tatakyag mo, Clareng. Nan ano day ta? Ha? Ay, awan day ti nanang. Nan ano day ta, kunak? Sungbatan nakman. At dala saan mi ang nagkinaawatan kini Ador, nanang. Minismasan na titakyag ko. Aniya, tiawanan bain na lalaki? Hindi kayag danag, nanang. Naurnos min ti amin. Nagkidawan iti pamakawan kanyak. Aniya, Di yulatan ikaskaso ti limitam atakyag ko, nanang. Alam da ito kwarta, Klaring. Ha? Nagadunday ta kwarta. Awate mon. Mausar mo da ito kwarta. Gumatang ka iti naima sa kanan nyo, kan gumatang ka iti masapsapol ni Jeff, iti pagadalan, ha? Agyaman nak, Ador. Di kan kumurkura kanya, Gwen. Ay-ayatan ka, Klaring. Wan, di kan kagura. Nagpintas ka, Klaring. Ador. Mailiwak manan kan ka, Klaring. Nay, nagsapa ka mo ta nagawid ita, Jeff. Adda ka no emergency meeting dagiti mamaestra Lola. Iso nga pinagawid na kamin. Kastaya. Ni, Ha? Lola? agkatawang agmay-may sa ni Ador. Unyag pa so Lola. Kasla, dapay kasarsarita na. Ay, ni, Umatayo kayo, kalaban! Di ka masinig kanyak! ay Diyos ko. Tayin kayo! Nagdadam ka naglamba ka ti mata na. Kaslawan iti bukod na panunot. Lola? Ay, Hoy! umay Kayo, ka kalaban! ako. Patayin kayo! Datapit iti bagbaga na kalaban. Datapit tuttudo na. Ay, umasidagan ka na ta. Darasam! Ha! Amok nga da kayo lang dito nga glamlamang. Yahoo! Agbarang kayon! Oops! Bulaga! Awan dagiti kalaban dito eh. Hoy! No di ka agparang kanyak, ibundaris ko tilamisaan. Apa? Ha! Naglaing kayo nga aglamang. Ador! Anya tar aramidam! Apay! Di nakbuyudan, Ador! Masaksakiton, Kaya Dog! gaya mapatayon. Anya ka din ti sasawam! Masaksakiton, Dog! Jak kaya ti paunaan ka da kayo. Timang patay ka da kayo. Ador pang naasim! Di na kami pagaramidan iti dakas! Di ka gulagol! Di ka gulagol! Di nakmasmasan! Masaksakiton, Dog! Awan laban nyo kanya. Pagkitdak gaya Patamdanak ka!
Uy ka lang ako! Magpatulong tayo kung nagiti karuban! Darasam! Diniliwan dagiti pulis tawanan bay na lalaki. Pagkawanan nanay. Tsaka mo adik gayam ni Ador. Klaring. Jak impagarup akastoy ti mapasamak nanang. Nakirelasyon na kan ko ana. Tanam na ka makatulong kanya. Ngamsaan gayam. Ay, anak ko. Pati ti anak ko. Mairamraman na ni ti kastoy ariribo. Pagbababaw ka nakirelasyon na kan ko ana nanang. Naalahos doon. Maawatan ka, anak ko. Sana bali, na ibalod ang tawanan bain. Sana na makaramid pa iti dakas na hijahe. Isungawa ng tirong mga pagtanagam. Wala na. Tinapatag. Awan na karo anadangran kada tayo. Ni Apo Diyos tinangilik kada tayo iti pagkadanak ko. Awan nasaya at ngitdan ti panagbisyo, tamay sagmaklaang ti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.